Hindi ria nyoni yumbite kihonge-ini yonaga mwihoko wayo tawi kihonge-ini kiu yumbite no mane ati hinya wa nyoni iyo ndukoragwo kihonge-ini kiu ukoragwo mathagu-ini mayo. Bwana Yesu asifiwe. Hamaritwa makwa njitagwo Ruthu wa Mamu na ndi muhonoki ni nyendete Jesu. Ti kihonge-ini nyoni ingihonokera koguo ono ngikahura kihonge ndungimimakia ni tondu no ikumbuka na ithie yumbe handu hangi. Nyoni uyo yumbukaga onetenagwa no mutembi wa kihonge egutemaga nigetha nyoni ino egwe nerifane thi netwike ya guthira netwike ndikaigwika ringi ona athie akiugaga na ni muona uria njikite. Bwana Yesu asifiwe. Ndakuhe revelation ya nyoni niki ni tondu ni kuri andu monire uria ungika no haria warangite angetumire wike undu ucio magioka makihagutha no kihana ta wahwererekera kana kihana ta wathiririkira. Praise be to the Lord. Na nikiondoka gukuhe muhano na nyoni hindi ria nyoni yumbite kihonge-ini ona mumiguthi aciragia uria kumigutha amiguithie no kana ateme kihonge kiu igwe. Bwana Yesu asifiwe. No ndakoragwo akimenya ati angiinainia kinya muti ucio hanini kanyoni kau no gekumbuka na kombe handu hangi. Praise be to the Lord. Koguo nyoni yo mwihoko wayo ndukoragwo mathagu honge-ini we mathagu-ini maria mangimiumbura ithie yumbe handu hangi ona yumbe handu hega gukira haria rari. Praise be to the Lord. Gutiramakania ni maita maigana ogwite Ngai uria uhega hinya nyoni ikomboke gathie kumba hangi arokuhe hinya tiga kurira hau wathireire tiga kumakira o hau waguthiirwo tiga gwitikira kugwirerekera tiga gwitikira kuwererekera ukira wire Ngai nima nguthire no matio ithiri yakwa haria yari maru-ini ni tondu gutire mundu ungi gutunya maru maku no magutunye kiria giothe wina kio ona no magwike uru uria wothe mangihota no matingi gutunya maru na maru-ini ni ho tuthiaga tugathaitha Ngai tukera Ngai riu ni tuoka ona okorwo Ngai turi athithe muno ri ona okorwo Ngai gutirari kwega. We are here, my God. We are back again. Twerwa atiriri to kihonge tu hena undu ungi tungika na nikio nyoni ino itetikirire gucoka na thi yetekire kumbuka na igithie kiumba na iguru haria itangikinyirika kiria wari na kio gigithira tiga kuona kiria giathirire ona Ngai uria ungigutwara na kuu iguru ugie kinene gukira kiu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hari na hinya muingi na ni hari na mwihoko munene maru-ini maitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni tuhonokagira hau na tukaheo mathagu tukahota kumbuka ta nderi ona riria tuoneka ta tuhotomete. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Ni kuri hinya ugutuma kuraihu ndugetikire gukwira hau ndugetikire guikara opposition iria wagwirire. You can start again and become. We are going to a new year. No korwo mwaka ucio nduna kwagirira ona no korwo nduri na gia kuria Dithemba ona no korwo nduri na gia kugura ciana ciaku nguo ona no korwo ni ureyuria Jehova gwika atia na ici ni ciana gwika atia na ciari ni manjetereire ndoka gukwira atiriri ndugetikire wagi ucio wa kwagithia mwaka uyu kuingira naguo 2026 era Ngai ndagoire ngeikara in that position na ngihana ta ndatwika stagnation no riu Jehova ni ndoka gukwira atiriri I will rise again. Bwana Yesu asifiwe.
Stop staying in one position. Tiga guikara o hau wathirire. Wake up and rise again. Wake up and rise again. Wake up and rise again. Gutira makanio tofereire kinya hau. Gutira makanio na nduri gia kuherereka. Andu kamake ni kwaga gia kuria. Have a lot of confidence. Tell God, Jehovah, I know I don't have right now, but next time, nini ni gakorwo ngiheana. Sometimes we need to tell God. Sometimes we need to command God. Stop letting your spirit die in one position. Stop, let it know. Wake up and rise again. Okira na were Ngai. Jehova ni niye ndiraringaringa gwaku. And I'm knocking and I have nothing. Ndaringaringa moko matheri. Ngai ndaringaringa itori onake. No ne njui atiriri Jehova. Ndikuma moko matheri. Cuthiriria wone ona ingicemania na mutheni ndire gia kumuhe. No undu mwe Ngai ngienda guku promise. I know ndaringaringa gwaku. I'm not going to come out empty-handed. Oh, God. May you read that, Jehovah. May God bless you so much. Na Ngai tu akoiguire. May God remember you.